Mwiriwe cyangwa mwaramutse mbaye naho muherereye bakunze ba Mugisha Media, bakunze ibikorwa byacu. Imbere ya byose tubanje kubasaba imbabazi bivanye n'ukuntu mwabonye filime ihorihoze uko yaheze. Hari benshi bamwe batubaza batwandikira message batwandikira, hari benshi batabonye ubutumwa bwacu canke message twatanze mu minsi yahera. Twashaka tubibabwire hano nyine kugira ngo mubyumve kandi mubitahure. Ifilime ihorihoze yahuye n'isanganya idasanzwe kuko amasanamu y'ibice byari bisigaye yagize ikibazo bivanye na disque dur yararimo rero yarazigiye bivanye n'ukuntu umuyaga nkuba umucikagurika. Rero twagize ikibazo rero muri Mugisha Company muri production. Disque dur ya 4000 giga irazigira rero n'abasanamu yararimo n'ibintu byacu byinshi cyane, amadosiye menshi cyane yararimo byarazigiranye. Rero twashaka tubamenyeshe rero yuko ukuri twihanganire finale ya filime ihorihoze yagize ikibazo nk'icyo. Rero twebwe twashyizemo uburyo bwinshi cyane kugira ngo duhereze iyo filime, kandi banashaka turategura indi filime nshasha yitwa Mugisha Patriote. Mugisha Patriote ni filime azuba ari nziza cyane, izo ifise amasaison menshi cyane. Nukuri muri filime muzokungukamo byinshi cyane. Rero tubashimira mwese rero mubandanya mudukurikirana, mwese mubandanya mwerekana urwo rukundo, mwese mubandanya mwerekana yuko bitadebukirwa n'ibikorwa byacu. Imana ibahezagire, Imana ibahimigisha nyinshi cyane. Murakoze. Aisha Classic. Habari ya mjini, kila kona ya mji, histori ni Aisha Classic. Habari ya mjini hadi mitandaoni, histori ni Aisha Classic. Na upewe maua Ustadhati Aisha kwa kufungua duka lenye mavazi bora. Na upewe maua Ustadhati Aisha kwa kufungua duka lenye mavazi bora. Aisha Classic, mavazi mazuri. Aisha Classic, karibuni kwa mambo mazuri. Aisha Classic, karibuni wateja wazuri. Na upewe maua Ustadhati Aisha kwa kufungua duka lenye mavazi bora. Na upewe maua Ustadhati Aisha kwa kufungua duka lenye mavazi bora. Habari ya mjini, kila kona ya mji, histori ni Aisha Classic. Habari ya mjini hadi mitandaoni, histori ni Aisha Classic.